gikan sa Christmas hangtod sa Kwaresma, muending ta sa Pentecostes, anhin nato dinhi makita nga sakto gyud ang doktrina sa simbahang Katoliko nga usa ka Dios, tulo ka personas. Ang Espiritu sa Dios ni kunsad tungod kay gipadala ni Kristo. Nya si Kristo mikunsad sa dinhi sa yuta tungod kay gipadala sa Amahan. Nya ang Amahan maoy nagpakita sa katawhan sukad pa pagsugod niadtong panahon ni Moises og nagpaila nga siya maoy nagbuhat sa tanan. So nagkahiusan na ning tulo ka personas. Usara sila pero tulo ka main functions. Ang Amahan ang nagbuhat, creator, ang Anak ang manluluwas, the Savior, og ang Espiritu Santo maoy magbalaan nato, sanctifier. Kanus aman ta mabalaan kung maliwat ta ni Kristo. Matod pa ni Kristo sa Ebanghelyo, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako kamo usab ako sad mong ipadala. Nya kinsa tong mosunod sa iyang mando mahimong balaan. Nilingi ay mong tupad. Namusta man karon balaan na ka. Ang wa mulingi mga sadan. Kanus aman ta mabalaan basta magsigitag sunod sa isulti sa ilamdag sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo sanctifier man ni siya, tigbalaan. Mao na nga kun mosunod ta niya, di gid ta masudlag yawa. Espiritu Santo, naras pong santo, mahimo gitang santos. Nakaron unsa may isulti sa Espiritu Santo nato? By the way, unsaon man nato aron ang Espiritu Santo mosulod nato? Kibaw mo? Wasan mo kibaw? Imo gina siyang sangpiton. Naa naman siya nato, pero imo gid siyang sangpiton. Imo siyang ingnon, Holy Spirit, come. Sa ti atong tubag sa Salmo, ang imong espiritu og bag-uha ang naong sayuta. Ginoo, espiritu, ingnon nimo siya, kunsari ko og bag-uhang akong naong. Hawa, di ba? Ang imong naong, mausab day na. Ayaw pag adtos parlor, aron bag-uhon imong naong. Espiritu Santo mo isang pita. Ginoo, kunsari ko, balaang espiritu, giyahi ko, og bag-uha ang naong nako. Ilingi ang naong sa imong tupad. Ing na, pangutan na siya, ing na, tanaw ni mo sa kong naong, bago o daan. Hindi na. Kung magtanaw kag daan, unsa imong bation, malipay ka o dili? O, kanang daan na kaignaw? O, ilisa ni mo, ilisi na, kadaan na ba na? Puol kayo na tanan. Ang naong yun nga bag-o, mao gyud makalipay na to. Mo bitanang magbag-o jud kag pintal, at least imong balay, tukod kag bag-ong balay, palit kag bag-ong sapatos, bag-ong sinina. Kag sige na lang balik-balik, hasta cellphone gani karon dali kay mabag-o. Ngano man og mudaan na gud wa na ilami. Wa na gyud. Mao na bag-o gyud. Pero kinsa may mo bag-o na to? Ang Espiritu Santo. Unsa may una niyang bag-ohon? Ang atong kasing-kasing. Kana bang inigmata nimo ikabuntag, bag-ong gugma ang imong ihatag sa imong bana o sa imong asawa. Dili katong daang gugma, bag-o. Nindot, ano? Kinsa din yung mga banaha nga siging hatag o bag-ong gugma sa ilang asawa. Taas ang kamot.
Naiusan ni isa. Ang uban wa kasabot. Unsa man ang bag-ong gugma? Katubang hunahuna atong bag-o pa mong nagkauyab. Unsa may imong tinan-awan sa imong bana o sa imong asawa nga kanhi uyab nimo? Kadto mo ibalik. Katubang tinan-awan nga murag mulapos sa gisulob. mudot sa kinailatman. Kabantay mo, ana? Kanang tinutukan ba nga, sana? Killer look ba? Kanang makapatay bang tinanawan? Tutok ba? Tutok. Focus. Mao man ang tinanawan sa mga manag-uyab. Kasuway man ko, ana. Karon di ko mo kumpiyansa og nay mo tutok na akong madre na ko kanay patay ko ani. Kay mabasla na tog tutok na magdaot gyud. Mao na bag-ong gugma. Hangyoa ang Espiritu Santo. Tinuod daan na kay nagnaong imong asawa, daan na kay nagnaong ang imong bana. Gani og imo nang tan-awon sa mata nga tawhanon luod na. Pero hangyoa ang Espiritu Santo, bag-uha ang akong naong. Asos musode na sa imong kasing-kasing ang gugma, mura dayon kag magpanikad, no? Murag nindot kayong gakso, nindot kayong istoryahon, nindot kayong duolon. Pero dili ganin mo sangpito ng Espiritu Santo, ang espiritu sa demonyo mo imusod nimo. Nya unsa may ihatag sa espiritu sa demonyo, gub-o niya ang imong relasyon ni anang maong tao. Gub-on. No? Mag-adam gyud kawa nay lami. Lami kayong singhagan, lami kayong yawyawan, lami kayong balikason, kay gisudla naman kag espiritus demonyo. Ana. Kumusta marong inyong panimalay? Kinsa dinhing mga ginikanana nga sud aning niaging simana, gikan atong niaging Domingo hangtod gahapon, wa gyud masuko, wa gyud kap yaw-yaw sa ilang mga anak or sakop sa balay. Taas ang kamot. Ha? Wa gid ay mo. Sige. Tagaan ta mo bagong assignment ha. Gikan karong Domingo ha, hangtod sa Sabado nga moabot, ay gid mo kasuko, ayaw yaw-yaw, ayaw gyud pamalikas. Nya hangyo agyud ang Espiritu Santo, pugni ang akong bakba Espiritu Santo. Kontrola ang akong kasing-kasing, hayagi ang akong hunahuna nga maghatag takog maayong mga pulong, maayong naong nining akong sakop sa panimalay. Sige ha, kay ako sa nang buhaton moingon sa ko, maghatag takog maayong naong alang nining mga sakristan, alang nining akong mga staff sa kumbinto nga maigking inikabati sa akong tingog, no? Maigking ana na siya nya og mao na atong hangyoon, ihatag dayon sa Espiritu Santo ang gahom. Mao na sa unang pagbasa, nawagtang ang kahadlok nila. Ikaduha, nagkasinabot sila, ang ilang mga pulong magkasinabot na. Nya nahimo dayon ang dako nga simbahan nga matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang lawas ni Kristo nga dunay daghang bahin. Usara ka lawas, usara ka espiritu ang naglihok. Imagine ko no, kung duha pa kabuk imong utok, ang imo bang una-una ba duha kabuk, ang usa ka hunahuna moingon aristo o lakaw, nya ang imong usa ka hunahuna ariswa lakaw. Unsa kay bation sa imong tiil, no? Moingon ting imong tiil, pag sure day asa man gyud. Pero kay usara man ta ka hunahuna, usara kasulti, ang tibok lawas mosunod. Nya unsa may mahitabo di ay kun naa na nato ang Espiritu Santo, mabag-o ang atong kinabuhi, ma-promote gining gitawag natog oneness or unity, ang pagkahiusa sa tibuok katawhan. Mao bitaw dinhi sa atong parokya mga igsoon, naa gining atong baligyag slots. Mao ni ang unang pamaagi aron mo makakita nga gilamdagan ba mo sa Espiritu Santo or wala.
Katong gilamdagan sa Espiritu Santo, madasigon kay mo palit og slots. Katong wa lamdagi, maggumbol kada kabating, nasad slot, nasad. Mailan man ako dire, kanang ina ko, nanatay slots. Ang katong gilabdagan sa Espiritu Santo, mukatawan. Maana. Murag mo ana pa gani, mukatawa. Ang katong uban mo, ana, muawap ang na. Wala siya. So, tibuok kalibutan. Siya may nagkontrol sa tanan, gahom man ni siya ang Espiritu Santo, tudluan taniyas kamatuoran, idiskubre ang kamatuoran. Unsa may nadiskubre ros kalibutan nga kamatuoran, nga di kinahanglang butangag wire ang kana ba makigstorya ka ba? Sa una, singgitan man to nimo, sa mahimo ra to tawagon to nimo tuas layo basta naalay wire. Karon na-discover nga wa di ay wire, pwede na di ay ta maka istorya. Di ba karon ana di mga cellphone mo no. Unya salamat sad sa mga nalamdagan sa Espiritu Santo nakadiskubre, naghimo silag mga networks nga atong gitawag na karong social media networks. Nya usa niini kaning pinaka number 1 tingali ni kaning sana Facebook, YouTube, Google, Instagram. Kana bang usa lang nimo ka-click, mag-abot na mo. Tanawa, unsa ang Espiritu Santo? Pero ay pagkumpiyansa kay kundi ta mangayo sa Espiritu Santo og lamdag, magamit sad ni siya sa yawanon nga mga buhat. Magkahiusa sa tapagbuhat og yawanon. Nindot kayo kay dinis atong parokya naa natay mga nakighiusa nato nga gitawag natog mga online parishioners. Gawas ninyo nga mga territorial parishioners, naatay mga online parishioners. Nya tungod ani nila mga online nga nagsigig sunod nato, magsigig like, magsigig subscribe, maminaw gyud misa, nya tiwason gid ilag paminaw. Hastang mga advertisements ilang dawaton ila radyo nang ialaw kay nahibaw sila nga kining YouTube, labi na kining YouTube platform nato or channel, generous ni sila, mo share ni sila sa ilang income. Tagaan ta nila ba? Muna last month nakadawat ta og share nga 151,000. Di ba? Nindot ana? Kaya na, kada ni mo paminaw, karon pa sa kukaybawan kada ni mo paminaw, kada ni mo tanaw, view, nya mo like ka, mo share, mo subscribe, nya ang mga advertisement imong ialaw, kanang maong channel nga imong gitanaw, tagaan nag-share. Nya karon sa atong YouTube channel, nakadawat sa atong plaque, wa man ako madali, sige lang, nahatag naman to atong Bernis, na niabot na tag mga 100 plus thousand na subscribers. So 150 na ta ka subscribers. Awa po mahibaw. Nya kung gusto mong makighiusa nato nya mutabang aron nga ang kini man go katong 151,000 nga income nato, share nato diha sa social media, ato nang i-automatic og butang sa atong charitable fund. Kay mag-average man tag 500,000 pesos sa atong mga charitable expenses kada buwan dinis atong parokya. Apil na natanan, tabang ana mga patay, nangamatay, kana mga na ospital, eskwela, mga way bugas, way balay, tabang ana nila. Apil na sa atong mga kapilya, mga parokya, nga mangayo nato dinhi sa Dughinabang tungod kay mas lisod pa sila nato ato sang tabangan mo average kinag 500,000 kada buwan. Nya nanatay 150 nga nadawat sa YouTube, pila na lang? 350 na lay kuwang. Karong sunod buwan atong padakoon unsaon man, sige lang gid mo view, like, share, subscribe sa atong channel. Nga unsa man ni atong channel official kay gipang vlog man so ni sa daghang mga vloggers
Ang atong official, Padre Siano Ubod. Aka na, mao na siya. Aka na di, 149 pa na. Nya ka na inyong tanawon. Nya human tanawa ang subscriber. Og 150 subscribers, mao na. Nya unsay content diha, inyo nang i-view, inyo nang i-like, inyo ra na siyang pasagdan. Sa kada ninyo view, makakuha mo, makadahatag mo o makashare ang YouTube nato og labing minus 1 peso. Nya kung kada adlaw mo hatag ka na, muhimo ka na 1 peso. Nya moabot ang atong viewers o mga butang nato mga 500,000 kada adlaw, 1 peso, pila ang adlaw. Adi mo ka mo kwenta? Kung ka o ang 500,000 tibo kalibutan ba mo tanaw, nya mo view, mo like, mo tanan 1 peso, pila ang kada adlaw? Pila ang 30 ka adlaw? Ayun lang mo kwenta-kwenta diya. Nya mao na siya ang atong i-share ngadto sa katawhan nga nanginahanglan. Ma-imagine ninyo unsa kadako ang matabang kun baghiusa ta, nya daghan patag masharean sa pulong sa Ginoo. Dili lang kanang mga laway, mga violence ang atong ipakita, kung dili pulong sa Ginoo, enlightenment sa mga tao nga nangitngitan, pulong nga makapawa sa stress, makapawa sa confusion, makapawa sa atong mga sala, atong i-share. Nya at the same time natay material reward, di na nato gamiton para sa pagpadato sa atong kaugalingon, ipaambit yapon na nato sa tanan. Nya kada buwan sugod karon og natay madawat, ako nang i-announce nya ang ato sa mga charitable expenses i-highlight po na nato kada buwan. Karon di na ako ma-highlight, next week siguro ako nang masulti ninyo pilay atong expenses sa charity, nya unsay pinaka dako nga portion sa atong charitable fund nga na-spend. Ato ning buhaton aron nga makakita ta giun sa paglihok sa Espiritu Santo aron mo lambo ang atong simbahan og mohimong balaan ang atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo ra gina-guide ani. Sige, lingi ang imong tupad. Og nagduka kablita. Ing na sugod karon kada adlaw mo view na gid ta ha. Mo tan-aw na gid ta sa YouTube ni Padre Siano Ubod. Kay ang atong pag-view nagtabang sa simbahan, nagtabang sa atong pag-promote og kahiusa. Manindog na ta.